Mathikuota aria makoretwo megwateire gicunji kia mugunda wa eka 1,331 uria ni wa Kambuni ya thimiti ya East Africa Portland mwena wa Athi River kaunti-ini ya Machakos na uria makoretwo makiugucaniria kwa ihinda ria miaka 11 riu ni marekereirio kuwigwatira gicunji kia mugunda ucio. So that you sit down. Have you confirmed that this is a true position? Na niguo aikaria ya kuhota kwigwatira mugunda uyu na njira iria yagireire, kambuni ino ya East Africa Portland emerite o mundu akorwo akiriha ciringi mirioni 3,250 o hari eka handu ha kuriha ciringi mirioni 20 thogora uria ubatie kuringana na ihinda riri. Na uguo o mundu egubatara kurihira muigana wa gicunji kia mugunda kiria we egwateire. Hiyo maneno yote ya kubomoa shamba iliisha na ikabaki tukiimba wimbo ya tuuziwe wale tuko ndani. Mathikuota aya mahetwo ihinda ria miaka 3 mundu akorwo ariheire mugunda uria egwateire na thutha ucio makorwo makirutithirio taito kuona taito yothe ya mugunda uyu iri rungu rwa kambuni ino ya East Africa Portland. Taito yao imebakisha 39 years lease. Kwa hivyo lease yao haijaisha, lease yao iko na wanaweza wakabadilisha wakasema sisi hatutaki kuchimba mawe, sisi tunataka kujenga na waendelee na shamba yao. Kwa hivyo mjue hapo iko kizungumkuti, using'ang'anie maneno sana ikuletea shida. Na kuona namba nene ya Mathikuota aya matingihota kuona mbeca cia kurihira mugunda uria mundu egwateire, atongoria ao mari na muigithio umwe uria gukorwo akiriha kambuni ya Portland ciringi bilioni 1 handu-ini ha aikari, guku aikari makihoya kuongererwo ihinda ria gukorwo makirihira migunda iyo. Hata mpatie miaka 5 ako hapa na alikuja hapa kitambo na ana mbele wala nyuma, so watu kama hawa sijui mheshimiwa watafanya nini? Tunatuma lawyers na negotiators waende hapo pia, tunapoenda hii safari tunaenda wote. Mubunge wa Mavoko Patrick Makau akiuria honge itiganite cia thirikari kunyitirira riciria riu ria kambuni ya Portland niguo na aikari makorwo makihota kwigwatira title deeds. Anataka tuhakikishiwe kwamba hapa hakuna demolition itafanywa, na tunataka tuhakikishiwe hata tunapoishi hapa, hata tunapojenga hapa, tutapata maji, tutapata stima, tutapata barabara nzuri. Mugunda uyu niguo wa keri kambuni ino ya Portland iretikira kuneana ihinda-ini ria miaka 2 thutha wa ica ikuhi kambuni ino gukorwo ineanite mugunda wa eka 754 kuri bengi ya KCB uria ni wa muigana wa ciringi bilioni 5 niguo huthie thiri wa ciringi bilioni 3.6 kuri bengi ya KCB. Kambuni ino ya Portland iri mutaratara-ini wa kurekereria mugunda wa eka 16,000 niguo ihote kuona ciringi bilioni 45 iria ikumahotithia kuriha mathiri na oho gukiria kambuni ino. Ngiribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Muiruri.